Slav ez bilan Korkut der henere filme Birakhane. De filme Birakhane da karakteri ke benavi David Gobuxa Jamari Khaya u Kurdoloqa. Jahal besten arjanari gelek hastke u lupay shopa arjanari te walatevi Kurdistani u Nisebine. Nisebine li Birakhane ke keda dostu havalen arjan dibine u be wara lisel herbesta arjan ari neki dakhvin cezedetir بنهشه هالبستار جناری دکله. ایروج با من جه شانازی کو هفتمین گرا فیلم فستیوال کردی نیویورکی فیلم بیرخانه هل بیجارتیه و دنابرا 20-26 جدمه هدا ولی نیویورکی کار بیوری تماشا کرم. از گلیکی سپاسین خواه رید کم جبو حوالنگو اف فستیوال آماده کرنا و کده ددنه و پشتگیری ددنه بلا ریاوا وکری به.